Itu Gavana Mutumana ariritie mpithukiro cia maitha na wamba bwandithia buria bonekete gucokera Jamiro akiaria augite kwa mieri 8 iria ithirite arigitine gutionekete mpithukiro iji iria ikoneka gavana uju na ikirite kirore kuragwa kwa antu bana ni maitha jaja na magana ja ndithia kwiwa ni araugite na ndi bagatima na minister wokaria bwandene kienda betia kuriwa na kinya kurikithia ukaria tereu. Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumana ni nachimiriti na kwithwa kimenyeria mandu ja mpithukiro ja wamba ina chiambite kuonekana kagite kaka akiundu bui burari bukira kwa meri kathumba na ndika buchokete information yera nkoewa ni police commander na county commissioner na general security agencies ni ati kurari na bandits kana amba bakuma Samburu amba zaindi yeana barabara atakire Meru bataki kwambiriria thaa 8 cia muthenya igoro bacoka batakire ingi thaa 10 cia muthenya igoro na mwisho bataki thaa 3 cia utuku muno barabara baratakire rutere rwa Buri na in general kiri the 3 attacks bora antu bathatu na beta na ng'ombe. Kulingana na Gavana Mutuma baugite amana atongeri ba Meru bakinyo bisine minister okaria no kipchumba murokomen likenda bakobera mbango renyo ekuthira manthuru ja wagagia ndene county ya Meru ne abunge bonde no tutokareti anto ba Meru turi amwe ne to trimane tuone nere to weta koria Mheshimiwa Murkomen to demand for an operation exercise nekenda community ira ciena ng'ombe cia Meru atori barabe na ng'ombe cietu. Gavana Mutuma kiuga kaunti muturi ciena mabisa ba thirikari ni ibabiri kumenyeka gita garia ng'ombe iraiwa na nyamu ibabiri kuthaba kiuga barita nonto na ng'ombe iweta kwina county commissioner community ng'ombe iweta kwina police commander community ng'ombe iweta kwina DCC kwina chiefs na bani maafisa badrikari batemenya otwira ng'ombe ile ya zaindi ya ng'ombe maneri ikauma kire location cia Meru ikakila mianka ya county ya Meru and then boba te kumenya na kwina chief kwina akoroba ntora kwina MCAs kwina bunge na kwena kinya governors ati batwira bate kumenya no rongo tukandemand kwerwa ni na ng'ombe cietu iri tukandemand ng'ombe cietu ichoke amana bubu agwa gukinyite nandi no mwanka thirikari ithwe gitegera antu bara bathe bayiri ng'ombe kinya ukombekana bakethwa bakiriwa na tukandemand kinya ng'ombe ira iweta ikare ochoka thirikari ya Kenya ni ngui ya national government ire tongeretwe na His Excellency the President kuhakikisha kwena compensation kana kwena korea arimi bara ng'ombe ciji na ikare ochoka na turiuria kinya ira ciji historically ira ciji kwambiriria tene. Gavana Mutuma akire mutongeria mugongo na munini wawe ona kinya kithira ibakuba kwa tambaru ke siasa kaunti ya Meru etuwiri gutumika ni kaunti ya Turi kwenyangwa na njira wamba ndirenda kwira thirikari yetu ire tongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto na deputy president Kidiki na apparatus cionthe cia security ndebere tutetekeria Meru iendelea gukinyangwa tutetekeria Meru iendelea kwa ni ATM ya ku withdraw pesa rera communities bangi ingi cienda tutetekeria Meru antu borawa na tutetekeria utonga bwetu buchethwa na buture Meru tukendelea kwira thirikari yetu ira nene ira tukusupport muno that even as we give them political support na bone baite ngugi yao nikenda Meru batacoke kiriro ne kiratwari Muthuri Muriuki weru wiki